ohlelweni lethu ngezevekele lapha kuKwekwezi FM. Khublulo elenziwe kolufumene ukuthi abantu abafumana isibonelelo sikahulumende basebenzisa njengesibambiso nababoleka imali kubomachonisa. Hlangano sijameleko iBlack Sash ngokusebenzisana neLondon School of Economics neStellenbosch University Law Clinic neOffice yomhleli ngemali National Financial Ombuds Scheme South Africa bathule umbiko wephenyo labo obizwa ngecollaborations to cap indebtedness ekubingwe ngawo uqala ukuthi abantu baduda kangangani ngaphakathi kwekwelete bagcine sebathembela esibonelelweni sikahulumende naso sibonelelo eso ababambisa ngaso ukwenza eziye godi inkwelete kuya phambili. Sikhulumisa noSimphiwe phakathi esikhulu sakwa EasyPay ngalomraro okhona. Simphiwe sekwamukela kuKwekwezi FM. Ngiyabonga injani bosi? Siphilile baba, siyathokoza ukuthi ube nathi namhlanje ekseni. South Africa ihlezi ngaphakathi komraro Simphiwe ngendaba yokusetshenziswa kwemali yegrant ukwenza ikwelete. Kanengi ngiziphi izathu namkha amabanga agcine enza abantu abahola igrant bazikuhle nje ukuthi imali abayithola ko ingaka bakodwa basebenzisa amakarta wabo njengesibambiso sokuboleka kodwa phambili enkampanini ezingaka ezifana nezabo machonisa. Inzima impela le ndaba. Ngakho nathi njenge EasyPay saze sabona ukuthi lenkinga lena iyakhula ngokukhula and ubona abantu abadala kakhulukazi abantu abahola igrant sebengenawo amakhadi abo noma ID abo ngoba bayithole sebesenkingeni behambe bayoboleka komashonisa. Sase sithi asambe sibone ukuthi singabasiza kanjani ukuthi bangakwazi ukuthi bakwazi ukuthola indlela yokuboleka responsibly. Into ebenza ukuthi bagcine bewela komashonisa kahle indaba yokuthi imali abayiholayo incane and ama financial institution or ama bank ababoleka abangakwazi ukuboleka kuona awamaningi angisho njalo abanawo ama option amaningi, so ingakho ke nje baze begcine bewela lapho. Ni EasyPay niyalinga ukuthi konke nikuchideze kibo bakwazi ukuthola konke kini bakwazi ukuthola namakonyana aphasi. Ikhona na indlela mhlamunye engenziwa ukusebenzisana nabanye ababelane ukuvimba abantu ukuthi bangayi kubomachonisa bangachiya amakarta abo lapha ngoba bagcine bangene ekweledeni abagcina babhalelwa ukuzithwala? Uqinisile impela. Ikhona into engenziwa impela. Okokuqala nje ukuthi sibafundise. Ingakho nje nathi sivuka ekseni kangaka ukuthi sicule le gospel yokuthi akhona amanye ama option ngaphandle kokuya komashonisa. Akunginabe kancane. Yabona nje njenge EasyPay size senza ama product asuitable kubona ukuze bakwazi first of all ukuthi bahole imali yabo securely ngoba into yokuqala leyo ebalekile ukuthi bakwazi ukuthola imali yabo. Izolo nje bengihamba edrobheni. Ngaphambi kokuthi uhlathululo kuya phambili baba ngiba ukuthi sidlulise itolo ukwazi ukubahlakulela kuhle abantu sibasize. Hayi kulungile, ngiyabonga ngizobabanga. iKwekwezi FM kukhanya ba. Hlelo ngezevekele kuKwekwezi FM besakhulumisana noPay ngendaba yokubanjiswa kwamakarita weSASSA ekwenzeni ezinye ikwelete ngaphambi ukuthi setolo bosahlathulula phakathi. Yebo, ngiyabonga. No bengithi inkinga into ebalekile ukuthi senze sure ukuthi abantu bakwazi ukuqala ukuthola imali yabo ekhadini labo securely. Ngoba uma bengayitholanga inkinga iqala lapho ngoba njengoba kushilo ukuthi abanye abantu abaningi abasebenzi. So baphila ngayo le mali. So that's the first thing. Mayithola imali yabo ekhadini labo then bakwazi ke uku-accessa ama products wethu okuboleka imali. And kubalekile ukuthi umuntu ohola igrant azi ukuthi mayeboleka uzoboleka isikhathi esingakanani and uzokhokha imali engakanani. Ingakho nathi saze senza ama product anjalo ukuze iloan yethu nje uyithatha over 6 months as an example and iphelela ku 2000 rand. So every month umuntu uyazi ukuthi uzokhokha imali enjani engakanani.
anibi nomraro ukuthi kube nabantu abenza kini amaloan babuye ukuthi bayowenza phambili bagcine sebabhalelwa kubhadela bafike kini banithele ngenyembezi zabomachonisa ukuthi imali ziphelele ngakulela hlangothi. Thina sibe ngoba spend isikhathi esiningi sibafundisa abantu sihlala nabo sinama branch mhlawumbe almost 200 across the country so umuntu uhlala naye face to face usibafundisa ukuthi ningayi komashonisa ngoba nizogcina ninenkinga ukuya phambili maniboleke kuthina niyakwazi ukubuya after leyo 6 months nizoboleka futhi nikhokhe kahle ingakho thina masibheka ama client wethu siboleka almost 500,000 customers abangakhona ukukhokha mhlambe i default rate iphansi less than 6% which is unheard of kodwa ingoba sispenda isikhathi esiningi face to face sibafundisa and nabo Facebook sicula yona igospel ukuthi ena bolekani kanje ningayi kubomashonisa nikhokhe kanjena ukuze nihlale ninama option affordable ngisho kanjalo. Ngenxa yobujamo obumbi bezemali phakathi eSouth Africa eqalene nabo abanye ababelani sebabone kungcono ukuthi le ndaba yokufundisa ngefinancial literacy isiwe nekolweni abantwana bafundiswe lapho bazi basakhula ukuthi imali into ekuli imali iphathwa kanjani ingabe kwa easy pay mhlamunye nawo amahlelo ukuthi esikhathini esizako nani niwathathe amajima afana nalayo niyokusebenzisana nabanye ababambisani ekolweni ukuthi abantwana bazwisise ukusebenza kwemali ukulawula imali nokulonda imali. Uqinisile impela akona ngisho nama plan into esiyenzayo nje njengoba nje sikhuluma and sathatha leyo decision ngoba sibona ukuthi mabuka igrant abahola igrant 70% omama beingane mawubhekisisa so sabona ukuthi ngcono siqale ezikolweni sifundise abantwana ngefinancial literacy and then imessage isheshe ifike koma wabo ukuze bakwazi ukuthi imali iphathwa kanjani abantwana nomama bazi ukuthi ama option abo okuboleka nokuphatha imali enziwa kanjani ifinancial literacy so sispenda isikhathi esiningi ezikolweni sizama ukufundisa ifinancial literacy already. Kukhona na ukuzwisisa mhlambe namkha okubonakalayo lapho emajimeni lawa enkiyo okutshengisa ukuthi ninendima ekufundiseni mhlawumnye kunomkhanyo obonakalako ekutheni bazwisisa na ukuqhakatheka kokulonda imali. Yebo hayi ukhona impela khona uthatha isikhathi angibe angikhuluma iqiniso kodwa through into ESG ne-CSI esiyenzayo nezikole esizikhethile asenzi i-once off lento okunikela or mase siyahamba so masilokhu sibambisana nezikole siyasenze show ukuthi kuleyo community abantu ababolekayo or zinge financial literacy abahola responsibly bayakhula na and siyasibone impela ukuthi sesibone ukuthi i-progress ikhona kodwa umsebenzi usasemningi kusamele siwenze. Phakathi sithokozile isikhathi sakho sithokozile nokuthi ukwazi ukuhlathulela abantu ngalendaba eqhakatheke kangaka indaba yemali nokuthi umuntu ukhona njani ukuthi aboleke imali azakhona ukuthi ayibhadele azeluse kwasayena angalandelwa ngemuva nasele kufuza abuyisele imali leyo sithokozile. Hayi nami ngiyathokoza ngibongele lithuba nje ngoba abaningi abantu abadinga lolusizo kunjalo ba ngiyabonga. Aha mlalelo kwekwezi FM iba ingcenye yaleli hlelo asikhulume.